along ke ongdong rakya hormu keneplong Puluni Congress asai hemalong Congress chingro mamai kangni NEPCPL atum aron repen arlong ke koi adimalong KSA KSYC IPJF atum chelangsi kahumridam Aprangsi Karbi Anglong Life Midday News kelang arat do ana phanstami nilhin pen kardom nang pachiriklo kardom nili birta thanbang phesami bhamelin teron pinon arju iktha birta angton pen Arnivang ason thak thaksi Manja Police Station athengno along ingtang krim pen kiri kakuruk padoponsi pini ada print pele porphai hini malom ke ongdong arakia hormu keneblong Kahino dag rakia hormu kapavir jiaphan Karbi Anglong Police atom akemang padopen non malom alongtin a police station along sitame ason kiri kakuruk kapasigdon asonsi Manja Police Station ahin pen sitame kapasikrung kiri kakuruk asai padoponlo Bangso ajok pini ada print prele apor hut Manja Raikom Saikiatum kiri kakuruk pen ajok ihum AS01 KC1384 Tata 109 Agari along ke ongdong kangrikan krang ahormu nebdun long check lo drugs recovery hoise ami gom paisu tar karone ami kisman thana jeneke Manja thana ami 24/7 amar naka duty amar thanar staff home guard parmore constable ASI amar OC Manja moi thaku ami naka kora amar eneka information ta asile je huge amount of drugs par hoi jabo amar etu rastade তো যার কারণে আমি গুটে গাড়ীবিলাক ভালকে হেতু পইণ্ট অফ ভিউ পাই যায় অকল ডকুমেণ্ট চেক নহয় গোটেই গাড়ীখন আমি ভালকৈ চাওঁ তো সেই চাই থাকোঁতে আজি ৰাতিপুৱা 5:30 মান বজাত গাড়ীখন আমি চাওঁতে আমি ড্ৰাইভাৰৰ লগত দুজন মানুহ আৰু ড্ৰাগছ ৰিকভাৰী কৰা ড্ৰাইভাৰ আৰু তিনিজন মানুহ আপোনাৰ কৰ্বেট ডিষ্ট্ৰিক্ট মানিপুৰৰ হয় আৰু যিখিনি ড্ৰাগছ আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ তাত আছে আপোনাৰ 68 পেকেটছ অফ ব্ৰাউন চুগাৰ Bangso kinebdun long ahut ehom along mufarohini yaba amu kaduk kawe hom toxic rapho brown sugar hom troke braner cap pen bang ki thoma phan nep ingnang pon tar logote ami yaba tablet jitu ami eta packet 200 ta per tablet teneke ami 75 ta yaba tablet or packet hoisu aru total tablet hol 15000 tablet tar apunar international market worth hol 2 crore total আজি আমাৰ যে ৰিকভাৰী হৈছে এইটো 5 crore rupees ৰিকভাৰী হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট প্লাছ আমি তিনিজন মানুহ এপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ আৰু স্পট ইণ্টাৰগেশ্যন পোৱা নাই কিন্তু যিখিনি কৈছে আমি পাইছোঁ মণিপুৰত মানে বস্তুবোৰ লোড হৈছে গুৱাহাটীলৈ লৈ গৈছে সিহঁতে জনাৰ মতে কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰত যদি নিয়ে সেইটো সিহঁতি এতিয়া বৰ্তমান ক'ব পৰা গুৱাহাটী ক'ত সেইটো সিহঁতি পোৱা নাই ভালকৈ আমি আৰু এতিয়াতো ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই আৰু ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিলে ওলাব কিন্তু দেখা গৈছে যে মেক্সিমাম ৰিকভাৰ হৈছে আমাৰ এতিয়া এইটো আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে গুৱাহাটীয়ে ডেষ্টিনেশ্যন কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰলৈ যোৱা আপোনাৰ গুৱাহাটীত ষ্টক হয় বাহিৰলৈ যায় যেনেকৈ বহুত জেগালৈ যায় যেনেকৈ আপোনাৰ দিল্লী ফালে যায় ইউ পি যায় চাউথত যায় বেংগলোৰ যায় এইবিলাক জেগাত বস্তু আমাৰ বাৰ্মাৰ ফালতে হৈছে সেই এইটোকে এটা ডাঙৰ নেক্সাছ হয় এইটো অকল আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা আমাৰ ষ্টেটৰ লগত কনফাইন নহয় অৰিজিন আছে তাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আছে ডেষ্টিনেশ্যন আছে তো সেই গোটেই নেক্সাছটো হেৰি কৰিবলৈ উই নিড দ্য কোঅপাৰেশ্যন অফ পুলিচ ফ্ৰম অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি আৰু সেয়া আমি যিমান পাৰোঁ এই নেক্সাছটো পেনিট্ৰেট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু আমি যিখিনি কৰিছোঁ আমাৰ অনাৰেবল SP ছাৰৰ গাইডেঞ্চৰ আণ্ডাৰত Kachingnan cek bangket hom gari kevek abang Chingkhan kabui Lilon Thawbal Siraj Udin Asopo Sagir Khan Arta Ninkan Inkor Rahini Manipur Hauribi Awang Lakai Thawbal Ahawar Nia Tara Mokhang LP Madrasa Amekar Syed Hesmudin Asopo Syed Ajab Lapen Lilong Supta Karong Lilong Subdivision Thawbal Amekar Karlitan Siraj Ahmed Asopo Mohammad Sanif Khan Pusi Pangthekpon Deputy Superintendent of Police Headquarters Nahib Karisma APS Ahin Pensi Bangso Asai Kedengalong Japon lo
Rosan Hanse report Karbi Anglong live. Ilitum kache songpen areng kelok atumpen kache pajok ason thotsi non areng kelok atum an ki so thuthe ka phere meme nai BJP asongpen ta kache pajok unnang popusi kangdang amai kangnia hut KADCC kongchun bang Sanjeev Teron ningje Kedam tang mi phai income ke Congress atumsi ke hai edje angring thepik puta mayalong ning chepa therinti Halapu KADCC Kongchun Bang Sanjeev Teron Kaning Jatengke Mahatma Gandhi Akaya Hut Ilitum Kache Songpen Areng ke Lok Atumaphan India Adet Pen Arplung si Chepajok Ponlo Lason thak si non kachari bom BJP atum ke areng ke lok atum anso thuthe kap here meme lasi alangli tum penta ilitum kachepajok nang poputa Teron asanghu ningje si BJP pen aron kapin chongpon farmer law bill rachia sabha pen lok sabha along cheparai pondet laki chokche athe sai katiki alada tumaphan adukang hoilo Democracy along rialong lapuson aning hang aling ke claim pona bangke chokche lasi laso farmer law bill aphan ke nilitum Congress asong pen ke black law pusi amen earphone law pusi Teron asanghu ningje kedam tang so hafta long duita parliament sabha long lok sabha la pen rasya sabha long hala sur la stock isi aron kislamba farmers lo isi aron solai la so bill pass pondet lo setelah so bill ke pass ya hong lo ning duk me alam athe idum India democracy country isi democracy country ben ke isi arondo opposition tum isi pudo opposition han isi right to speech isi debate wan so debate ateng pen pini ken klesi pini kado kawe aron brongo der si pini BJP atun both a house long both lower house and upper house long sita atun bor ide pen ekdom mane isi jul julum pen sila so bill si pass ponder son lo so bill ke pass ke litum ahok lo litum Congress ahin pen opposition ba ke break lo pusi litum earphone lo Phuluni pen dirchuna rongpi Karbi Anglong live Non alomso aporapan dihinamo inton pon iksena Humridam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers akuladalong nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachiomapik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke oversight long ikji lapen nanglitum jongsi akuladalong kedam japhan apor dure that pusitami matha ikri bangso akuladalong pen kethon ke banabar sai sitami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Dihina Mopi Putot Birtar Jupon to Iglona. Karbi Anglong life along Birta Keklang Pen Amat Ton Sekot Pen Karbi Student Association Student and Youth Council Lapen Indigenous People Justice Forum of Assam Atum Chelangsi Kedantang Chitini Pai Incorruptly Ani Northeast Plantation Commercial Private Limited along Kahumri Dam Kedamtang Chitini Pai Incorruptly Ani Karbi Anglong life Anarlo Chitim Abirta along Kuliga along Aronre Pen Northeast Plantation Commercial Private Limited Mate Thihek Pen NEPCPL A Company Atum Arlong Kiko Inhupon Bompu Abirta Kapaklang Apijong Klardak Alam Kachini Dam Japhanpura KSA KSYC Lapen IPJF Aham Phanga Songatum Dim Aklongan Kahumri Padodam Laso hut kahumridam aham phangasong asongja atum kaningja tengke nilitum kahumridam ahut kachinidam ateng bulote NEPCPL atum aronateng penle sai ka choklem bomkali athe alanglitum kedamtang surihinira crack truck aningkan pen surihinira inkoy aningkan thang acheklo ansi sai ka choklem ahukum longchot sitami pini arni anta alanglitum sai kiklem inton pon pedetlo Peni nilitum jesemet
Karbilo Charlie Asong lapen Student and Youth Council IPJFA la nilitum song thom charap pet pen pinililitum pini Northeast Plantation Private Limited labang so Krisar long an nilitum adimak long an homri long je kedam tang 2016 pen 2020 February achiklo an si latum aphan asayang deng mate alang litum phan validity bang alang sido cholo void phis setame pinyarnian setame latum labang so along ke roy mate towar ke tang telang pamen ke en pen alang litum along ka prek towar ka selam hantame hala so validity ateng pen setame alang tombang kam claim ibong labang ke chok chi pusinili tomahen pen jongbon theblo la si labang so akang sai nai bang ke nang sot athe pinangan ladak ili tumhan kanahok do Forest Department tumahin bentame isi kanahok do ilitum labang so long revenue pan ma chilong ne teng litum long ledat po pusin ilitum song thamahin pe labang so kapachini pondo lapen jong si labang so asayeng deng ateng la alang litum han Karbenglo Thomas Council pen kelang cari donde potang te nilitum ke bang jelang ani bang la so pothak nilitum sodak kachesong poni tak dona kok thailo Alang litum sai ki claim sang sipin pen ke koitang arlong enter state lapen enter district anparta tebok terai malom ke jor inghu ponbom no la silaso asai along forest asai ki atum ta adai do pusi nilitum jong ingtu Central Government pen kapanong kapaphihup adim kapaching thurjia phanpura PMGSY I scheme denglo sitami NEPCPL a company atumke ongdung adimalong arom ateng ten me sai ke claim ta kali lapen kapatangte adim ta dopik puta hamphang asong ahin pen akoi piponsi kichok chevek abang phua phan tarlip pameka si hem kangsam tami thapnangji pusi ke hang padopon lapen thu pinyani elitum imek thengno labang so atowar ke claim amen pen kaduk ave atowar patangi labi pu la somen yan pen gen li tombang chedon nak the la si prabjin pen Karbenglo Thomas Council pen saname la bang so kang sai bang ke lang vek nei pusin nilien pen chuningri padopon adon thu nili tomahin pen chuningri pon kang tung bang ala lo Northeast Plantation alang litum la bang so company pen Karbenglo long sai na claim lo void pisitame sai amu penang anadim ke claim ke damalong kemi me jok nili tomahin pen pin rem pon lo athe lason nak thak pini toko langso lason nak thak si difu government college long tame lang litum haladak setame la puson nak thak development ke claim yamen pen lang litum ke long dundo pu setame nili tomahin pen isining kang samse ke lahan lo alang litum asitin na sa deng long ke claim setame kemi sen kali pusin nili tomen kachini dam mate chuning repon nak tunga lam tame lahan lo NEPCPL a company aphan prabjin pen lokhijan along pen toinangji la pen alang litum asai do anta ing than lap nangji puta SYC KSA la pen IPJF songthom ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachuni rit padopon bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Det piadang kangkir cheklo jontrok aphi Assam Sarkar pen puthot school kangpu nangjia puthak kapang dak ponatengsi dong hab misolongjon English medium school sitami ingdeng sirkep pen kep kacharlia ausomara tumaphan puthot school kangpu ponthu kedamtang there acheklo ni phai ingkoi rapli army pen COVID-19 akiso det pi adangalong kangdang club ajok det pi adangalong ingkir kling bangso kangkir pen non an sitami lo kacharli ahin penang an katikuk nangdo koklo bonda non unlock for ahut central sarkar la pen state sarkar atum pen lo kacharli ahin anathu aphan matha ponsi school college kapang puja aphan hukum piponlo bangso ateng pensi dong hab misolongjon English medium school along sitami indeng sirke pen cap apartment impupon bangso hut Karbi Anglong lai papherang ke aphan nang kapachini don atengki school arlo sarkar pen kapathik pon ateng pensi sigdang ponlo halapu school ahem hemkom hemrai do an kapang thai ponsi school kangputa nithom an plengtanglo bonta kacharli ausomaratum nonpu anta school ahem kerang avelang puta than bangatum pen pachini pon dong hab misolongjon high school longan si Karbenglo lai penang kohmri lo athima some government lapen councilors or instruction ating polote circular ating polote schooling pupon milo the 7 9 10 happen 11 12 atum ha
lasi lada labang so miso longjon high school sitame alang litum principal tumpen kaning je ponateng mate teacher staff tumhan kethan ponateng polote alang litum irui bag dolo lada school hem classroom arlo do an alang litum sanitize claim lo lapen alang litum karachin pen sitame floor anda alang litum aru maklong anda alang litum safai obhijan claim pon lo lasi la government direction ating lo class khuli nang po high school han class khuli nang po si la pen pin tum han headmaster na phone pen tame nang kabirta si ni tum dak class lang bom do nge class lang bom lo dak thek long lo sanitization tum claim bom lo la pen class la school muk ke safa lo la pen safa pen api student subang tanon ta bang wela la si nili hin pen kachinia teng proti mane student tum ka phiri dokok bon laso coronavirus ado ni student tum ka phiri dokok mate lason dokok tai lo se class ang hita tai lo la se nili hin pen mane ni tum hin pen ame se sa bang kala hanlo je phiri nang lo therak nang lo class bang nang ko kalti kacharli tum tame kana hok do ulo la pen nili tum tame teacher tum tala anak thi lupen ke bang an te padu ke bang ken ta bang nak pul nili tum ta inni se jinsu me therak mi lo nili tum ta nasi nili hin pen amises ke lahen lo je free yang lo terak nang lo students tum pustame dak school de telo no hok school pustame mane class daim phante tuni nang lo langsung mane hin mate mane student ta bang bete ta jani sengke ko soni tum ta bang nak bang mane mina la dak rap tum ta mane bang nang lang prong student da be bang terak me lam de la se student doan stame normal ke charlie ji pan bang tum bor ipun bang tum ta na tum man ke pathe ke pare ji man ke na to kan stame bor ipun po la se non exam ta nang le ji kai ka la se student tum to an stame bang ran charlie ji pa prang ji pan tum ta mane bang si ke melo si ke hai punya medical test hai ke phere nang le tum da inglong angbong ke mane bang long le etik pa nang le po khobor bang du ko ge po mo khobor long ji hai ta mane test ni stame ha so khobor long ji po la se non mat ban ke la hai ke avela la se nang tum stame phere nang lo la student tum ta phere nang lo bang on tum ta ke than pan kai ta ready lo la pene tum school hem sikai ta dubom lo dak na tum man na chong hong prong so se tum man ke la teacher staff tum man ke na student pa chong hong prong ja se mane ke ready ka ta dulo Denarong pen Bikram Charan Karbi Anglong Live Tang te pini midday news ke lapan sekang ton iklo domi thak me ani ke me